Koydu. Oyun başladı böyle sniper'ın atmışlar. Оружиенин өзүнүн эмеси бар, преимуществосы деп коет. Снайпер алыстаткан менен перезарядкасы ушундай кассалар бар да. Şeylik bileyim. Uzaklar git. Ne güzel aruzası çok bolsun. Ошондо эки жолу мени чап берди. Бул башка экен. Шит жок болот го. Оружие алып Shit alış gerek. Tamam, biliyor musun? Öyle olarak biliyor musun? Tutun böyle. Tavayı şöyle kaldı da şöyle. Sen kartuşkasını al. Buradan ayrı oradan. Çekileri oynat. Ortada durup. Detroit. Yandık olmayan varlıç. Gel zaten bulsana. Başlayın atış aldılar. Torbalar ölü. Magazinler olmuyor. Oho. Yaktan çıkamıyoruz. Barbayla çeriz. Жалғыз жаманда жалғыз біреуден мен алайын кішкене алзырақ басқан алса да PlayStation 4 графикасы вообще убыткен, честно сказать. Слишком страшно екен да. Опа, киши де ұрып баштады. Курулган аспектен караганда слабый игроктор. Жаңылып алганмын вообще. Шанс бар болчу да башка менен атышып атканда атышкангалчы.
Yana soldatlar atayin giyinat bu. Hop, kattas başladı. Oy, bu yoqda hech kim yo'q, bari tutib ishlar. Mandrash men baradik, mandrash bu. Adamga yılanın başını koyup koyalım, ne gerek var? Bir adam çaylı diye. Ey. Oy. Hasta mı? Can gitti. Yok, harapta kaldı da, dula kaldı. Oy. Ben öldürüyorum dedi, berde algan. Ben öldürüyorum. Bana öldürdü. Hakikaten. Hoppa. Aladı. Bir salata ayarlayacağım. Ben öldürüyorum da salata ayarlayacağım. Урон слишком много. Экинчи грабашты алат да, мага алат. Жерден алып өзүм акырат өзүм. Jump up, yok degidip jump up. Ошол территорияда бир эмес эки jump up бар болчу, ошодон секирип кетсе деле болмокто кой я. Жөө барат эми сатып. Не дегенсиң? Мен 2 киши, бул 3 кишини аттыр. Fortnite'da мындай да бар да. Коркуп эле өлүп калган сүрүүчүлөр көп болот. Что-то кыйнантканда страх пайда болот да башындачы, коркосуң и всё, умираешь. Ошон үчүн коркпой ойнош керек деп ойлоп да. Но обычный oyundan korkuyorsun oğlum. Online oyunlardan korkuyorsun kadinkidey. Men kanca degenden oynadım, сүйлөшүп да ойнойбуз да. Көптөр айтат коркосуң деп кадимкидей. Мандрас.
Чыгарсаң чыгарсың. Кайсың мына жерде кашат. Alla чуркап келатканда караганда өлөт абдан. Эй. Жайнат. Үчөгөн. Телохранитель методтур. Укмуш карап коет мына жанын сурап алып турган. Андан көрө өзүн жаап турат сол. Атканда бергөтүнү кайтыш керек. Жаралап аткан керек. Берем грабашты. Грабашты берди, мен айттым грабашты. Грабашты мен үчүн алган. Эң жакшы көрбөгөн грабаштардын бири алтын да болгон. Понимаете? Баштайлы алды эле жол аталат экен. 25 эле ок бар экен автоматыма. Бирок бир кишини өлтүргөнгө жетет го. Мен методуну жанында баары да противниктер негедир сезип атам да. Автомат алчы, автомат. Эй. Эме жакшы эмес. Игрок. Кызыл алманын ордуна муну алалы. Мотоцикл турат жакта. Оокаттама жерде. Ресурс турат ичинде. Атайын мага. Ого. Жакшы. Oyunda 12 kişi kalgan deydi. Biz karşılıkçı. Hani bizden başka 10 kişi var da. Kırgıl otpayım ne kim yiyeceğiz atışıyordu işte. Köyde zorba atışıyordu. Evet, neler orada atıyor? Okudu. Dom da atışıyordu. Buraya. Avatarski dom da aldı. Avatar'ı bilmem çıkıp kanınadır. Şurada bargan ofisiz lan yazık. Geçine üstünde adamlar oldu. Новый уровень берет, не говорят, как только там кино. Он горный, развал конечно, секрет вот прок. Как ты думаешь, секрет? Сразу грабашка нажал.
şey değil koydum o. Kança olacağım bir dakika. Ben burada uçalım. İyi, öyle fal bana bak. Evet, bir şey duramaz bu. Kızıl geri gösteriyorlar da bu ne? Kutu Beşiktaş. Burada let'inler toptuk. Koştan etkinler payla. Oklastan darbaklarda öldürüyoruz takı. Teknik iyi görse girdi lan hareketin üstüne. Kıyıcık kazanmış bana risk. Hey. Burada yeni var. Ben de yoktan da. Ядерныйлар да тегиде восстановление. Кандай өлүп калбаган эмес. Жанында бир окко шыпырласын азырчы. Астыбыздагы булоодо токойт. Жокпу. Тиген жаным. Ти вообще өлгөн деп. Что такое? Где-то ойнатып атышат. Полумётты да койчу да. Ар бириңе эмегенде өзүң октогон эме берет да оюндачы. Өзүң октогон соперниктер берет да. Күчтүү болсоң күчтүү, слабый болсоң слабый соперниктер. Эндеги булут. Yok. Тегири күчтүү компьютер алыш керек экен. Экран один эмес деген. Мен что-то ошо реакциядан утулуп атамбы. Опа, анат. Почему жакын келген атышатасың? Не может быть. Реально, что такое странно. Üstünde yapacağım. 4 tane kişi kalıp duray. İnandı dakika oynayacağım, inandı oynayalbayızım. Şimdi avukat da oyunda. Ой, блин. Я боюсь просто.
Енді ең оңар Кыbrıs кеткен қалып. Қандай жауап? Бұндай алмақ деген вообще жаны жоқ. Қандай вообще? Мен öldüm. И, конечно, сила азайды да автоматически.